Ka te tiwi, kātahi te mō kino, kātahi te whakarihariha. Koera ngā whakaaro e kū tere mai ana I kai koura I te kohurutanga o ngā kekeno I te kūrai o Ōhau. Hei tā te toihau o te runanga o kai koura, tērā te whakapai no tētahi wāhi tata ki kai koura, te hunga ko hurunei. E rua te kaumātoru ngā kekeno mea rātou punua e waru I mate I te paopaotanga o rātou māhunga ki te timo. E harahoki tērā I te mutunga, I te mea he maha anō I wharakino. Well, that's a possibility, an unfortunate possibility. So I guess the key now is to track down those that are responsible and make sure they're dealt with appropriately. It's obviously with our operation we get to encounter all of them, from whales, dolphins and seals, etc. So obviously this type of act occurring here it can't be too good for our reputation. We've worked hard to establish and try and develop a reputation as a leading ecotourism destination. So obviously this type of act, we totally do not endorse it at all. Hei tā, taua tokorua rā, kua roa ngā pakihi tāpoi e kaha tiaki ana I enei tūmomohanga o te moana. Mehemea he mōhiotanga o e pāna ki tēnei mahi tau rekareka, kei noho koe ka wahangu.